arang samingguan. Ulun ini awak merasa ada tapi nyaman. Istilah tupang kata Maryam dingin saikungan. Melihat 50 langsung singgah memuju. Ujungnya kaget. Ujungnya. Jadi bangsa butik ulun hendak berpasar. Apabila ada keluar genang berkeringan, datang berbalik ampuh duit dibawa akan. Rabbi ya Rasul ya Rasulullah ya Rabbi ya Rasulullah Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Kepada Bapak Ibu ini seberta anak masih di sini kita nang kumpulan. Istilah kata nang belum kulikan, jadi tadi bapona kami mengucap salam. Jadi nang lawan dia di mana aja badana asal mendengarkan. Ini nang salam kami boleh dijawab bahkan. Walau lumayan di mana aja badana dari nang kejauhan atau pengantin nang di pelaminan. Jadi nang tidak lupa nang ini tumpang salam ulun mambuling kiakan. Nang kedua kali jawab sabarataan, lalu bang salam ulun mambuling kiakan. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Lalu terima kasih lawan pian sabarataan. Anak mana tadi salam sudah menjawab bahkan. Langsung berdoa Pak Ibu berataan. Berkat nang tadi kita ada menjawab salam. Mudahan berataan panjang umur sehat badan. Anak mana kering mudahan disehatkan. Mudahan berataan kita nang dalam lindungan dunia wan akhirat. Berataan salam mata. Lawan Bapak Ibu ini sabarataan nang ada di muka khusus nang beginian. Jadi nang lawan tian tak lupa ulun sapai kadang awak tunggal lingkungan. Karena lawan tian hanya tahu nang di sini. Lawan bapak-bapak ibu sabarataan atau bang haji nang tiap lagi makan. Kami nang tak lupa mandiin nang pemula suatu kehormatan. Kami nang kedua mandiin menampilakan. Kirain bahini bersatu kami bertahan. Kaina imbah ini kami nang lanjut pulihkan. Jadi nang lawan pian kita nang pertemuan. Kadang nang ini terakhir mudahan nang tuh kaina panjang umur bertahan. Adilain waktu kawan pulang bertemuan supaya hari ini kita nang jadi kenangan.
ini sepertaan nang ada di sini kami mau ucapkan kalau ulun menyapa tiang tunggal lingkungan itu anak siapa menangis kebinian jadi lawan kainnya coba bang bisa bila ampe menangis atau masih menangis beri coba duit pakai duit piam diculungi bila masih menangis piang nang disusui juainya menangis tuh yang tidak tanya rini kira maksud menangis pakainya hendak belegi hendak belegi lawan bapak ibu pulang sepertaan nang ada di sini ulun mau ucapkan tadi anak sempian sudah menangis jadi jibak uluman kalau nang lawan ibu nang ada tuh dihembin nang tiap bedudukan baik nang baik ipas ulun lihat kapanasan atau ibu karudung ungu nang montong betutupan dina montong betutup sekok ada sik-sikatan lalu tak lupa ulun mau ucapkan baik kain nang beduduk nang bebeju singlet nang rambut behuben atau di mukanya abang banget mata hirang tak lupa lawan pian kami menyapakan jadi nang lawan kain nang ada bebeju lagi langsung kami doakan mudah-mudahan pian sehat setiap hari istilah tak kata toha kaladi biar nak tambah toha tapi masih tak kecanggih supaya bulan mulut betianan kolam nini ala nini ala lo tak lupa kami mau ucapkan ai langsung nang rumah minanya ngedek bebejo pak ai disambet sopan jadi nang lawan kain kita rela lawan pian jadi nang lawan acil sebertaan nang ini anak siapa mulai pamulaan baku ada di genaan lalu lawan pian ulun mau ucapkan mikrofon nang di muka tak pula sawangan lalu nang mandiin kami mana rasakan kepada kakak-kakak dihambin nang bedudukan pinam hanya becader itu belum belegian nang karudung hijau kami menyapa pian sudah kakinya belege ketawa masih bujangan jadi belum belege pembilanya bang hendak besi lagi ke aipian nang harap salawatan baik nang sampelah kanan nang ini ijai bengangan dinyambang di rumah sudah banyak tabungan saking banyak tabungan hayang banyak di perumahan jadi nang lawan pian ulun memandahakan nang ini jua hati nang masih bujangan inya nang disariki pacaran oleh kuitan pabilanya pian hendak jerta aropan kaina indah madihin kami maanggar jujuran maanggar jujuran maanggar jujuran pian jangan aasaan karena ini hadir sudah ada tuh tabungan cuman nang hanyar haja nukarkan keadaan berkat salawat jarenginya memadahkan jadi nang lawan pian bila maanggar saratos pilih kada betawaran bila duit kada mayo rumah inyak sangga akan jadi nang imbang awin kacang goreng di jumbetan lah di jumbetan pulang sampai ketaan tadi lawan kakak bejader sudah menyapa pian lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan ini nang lawan pian ujar baju biru malam nang duduk di hambin ulun kada kelihatan nang ini amang itu
iblis lawan ulun mamat dehe nama nabi rum malam ayo bang mang dipatehe nade yati hambin tak lindung pohon ini kapanang maulah manggung ini kade ditabang makan jadi nang lawan kakak nang bebe jubiro nang tok saikongan adil liat dasar manis bujuran bila takorehin sakonang kita tabayang cuman nang ditakone ayo bang takorehin pian jadi nang lawan pian nang olon pejabe nang bebe jubiro tina nang bang koler takorehin hari ini kaina nang kita mulik inya pajang tabawa mimpi tabawa jadi bang molon ilai mana rasakan matihin nang terakhir kita khusus kegayaan lalu nang lawan pian ini seberataan nang ada di muka ulun menyapa akan baik nang di sana duduk aja jauhan ulun dihin pemula tadi nang beisokan kedua nang tengah hari sampai yang dilanjutkan jadi nang lawan pian ulun menyapa akan lalu nang tidak lupa kami terima kasih kepada tubuh selihin hakun manut tiakan orang betul licin cuman asal keharangan nang jadi tubuh iwak duit besar kebanyakan rumah dua buah sudah tak ada isian apalagi anak buah liwar kebanyakan bila mangai duit sudah banyak nang labihan kawai kesan kami dibagi nang sahungungan jadi bangsa dikit hari ini kami patehe karena kita duit kada dibawa mati bila bersedekah ongkos nang gesak mati asal bila nang memberi harus nang ikhlas hati amun nang baju biru ini nang ujar hati kada usah jin kasini tiap duit nang memberi asal hakon leh bang ade menjulung nomor HP lah nomor HP jadi nang lawan tiang ini seberataan nang ada di sini kami menyapa kami memadihin bila ada masalah malah nang dalam ucapan banyak meminta rela dahulu nang lawan tian karena memadihin ada makai catatan istilah tumpang kata hari ini berhafalan jadi nang lawan ibu nang bebeju hirang nang to ada payung diikut di tangan kaina hulu bulik karena buai bang kami juga nang belum belikan lalu nang tak lupa ulun menyapa pian nang menjaga nasi tak lupa disapa akan jadi nang lawan pian ini seberataan masalah nang membungkus sangat berbegayaan karena kami bulik pakai dasar kalawasan kalau pina nang berakat di motor bebesian baik kain najungnya pian manam bahiakan istilah pangkata kesan makan di lemongan jadi kami nang balak sangat berbegayaan cuman nang bedaya kami indah nong bebujo jadi tak lupa kami menarusakan kepada bapak ibu di mana aja berdiam jadi nang tak lupa mandihin nang terakhir di sini menghibur pian lalu nang mandihin ulun menarusakan nang geser pengantin ulang di pelaminan kami nang tak lupa sebelum tuh hari ini kain nang bulikan geser pengantin nang
laki binian. Kami nang tidak lupa lawan pian mendoakan. Bila ulun berdoa amin akan Tuhan pian. Jadi gasan pengantin Muhammad Jaini nang laki ni bangaran. Amun jari Ilisa bebiniannya bangaran. Jadi nang lawan pian kami mendoakan. Kami nang tak lupa langsung mau ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudah tu pengantin pian laki binian. Selalu panjang umur biar nang sehat badan. Mudahan pengantin selalu dalam lindungan. Mudahan rezeki pian dilancarkan. Mudahan pengantin hajat dikabulkan. Apa usaha pian diberi keberkahan. Mudahan pengantin pian ruwai rahayu. Mudahan untung pandang. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kami mendoakan. Mudahan pengantin selalu dalam lindungan. Juatu nang laki selalu dikuatakan. Sehingga malam ini apabila hendak bentang. Mudahan tunang ini mendapat kepuasan. Lalu malam ini sambutin dipadahakan. Bila malam Jumat pian jangan saat karena sunnah Rasul sudah dijalankan. Jadi jasa pengantin ulun memadahkan. Apabila malam ini jangan lagi supan-supan. Karena malam ini pian nang pengantin naik pacang jerjelih nyaman. Jadi nang lawan pian sabutin dipadahkan. Ini nang tuan rumah sudah paham beretaan. Bila hendak mahantak pian jangan saat. Walaupun tu di rumah kaina rasa bergoyangan. Laga goyangan. Jadi pangulon terus nang melanjuti kepada ibu bertiga tadi duit nang memberi. Jadi nang lawan pian ulun terima kasih pastinya hari ini. Jadi nang lawan pian langsung ulun doakan. Mudahan ini ibu nang memberi sawiran atau kesempian nang masih tak kumpulan. Mudahan sabaretaan panjang umur sehat badan. Mudahan bang kita bertahan para jadian. Apa usaha kita diberi keberkahan. Dunia uang akhirat bertahan salamatan. Lah salamatan. Jadi tak lupa kami mau ucapkan kepada Bapak Ibu ini sebertaan. Jadi nang lawan pian nang masih tak kumpulan. Tadi nang tu sudah kita gasan pengantin hari ini mendoakan. Kikira pang doa gasan sebertaan. Lalu nang tidak lupa pulang menyapa pian. Menyapa acil nang awak saling kenalan. Nang bebaju biru nang taman besing-singan. Jadi nang lawan acil nang berdua genol-genol bebujuran. Jadi nang lawan acil awak dilihat-lihat cilai pian gencang makan. Lalu nang tak lupa kami memadahkan. Bila nang lagi sando acilnya nang kenalan. Bila nang sidin moyak laki disumbelin tangan. Kenapa nang itu? Jadi nang lawan acil ulun nah mamadahe. Hendaklah kalau pian surga aina manate. Bila lawan laki lamun kawa ditaati. Bila nang cilai laki kaina datang begawe. Bila awang sudah uyung pian lakas kiote. Jadi nang lawan pian bila nang laki datang ke rumah datang begawe. Sambut di muka lawang lakas-lakas korehinge. Nah kalau pang parlo cium nang pipi kanan lawan juga pipi kiri. Suruh nang sidin masuk. Apabila sudah lapar pian kaut takkan gangan cilai kaut takkan nasi. Bila ada beriwang sama akan iwang wade. Supaya laki pian kujul-kujul sakit gigi. Supaya laki sakit.
masakan ini nang bemadihin cilai ulur lanjutin jadi nang lawan acil nang genal tuh di sini jadi nang lawan pian mudahan cilah pian sehat setiap hari sehingga bang pian kawan terus malayani apabila lagi hendak pian sadia di nanti jadi nang lawan pian kami nang mamandai bila hendak membebem kaya jangan dilepike jadi nang lawan pian cilai nang laki pian juga harus dipadahi bila hendak malam ini membunuh Yahudi masalah jejemuan siapakan wayah ini bila pucuk jingah cilai gesan menggenali Masya Allah tahun pucuk sawit nih desa banget jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi ayo kami doakan mudahan badianan lagi Amin amin. badianan lagi jadi tak lupa ulun mau ucapkan kepada bapak-bapak ini seberataan nang ada di sini di mana aja berdiam baik nang di bawah pohon duduk aja jauhan atau nang sorangan berdiri berbaju hirang jadi nang lawan bapak tak lupa kami sapakan jadi nang lawan pian ulun mau ucapkan salam nang dari kami dari desa Baharangan kami alhamdulillah kawah aja kasini pastinya mengabulkan lalu doakan kami pulang seberataan mudahan kami boleh nak salamatan karena nang jalan gunung pakai nang dasar rawan apalagi malam tadi satu mat turun hujan jadi nang lawan pian doakan palah kami mudahan nang salamatan karena masih banyak buahnya nang bujangan jadi nang lawan pian mudahan yang bujang buahnya para jekian atau nang sudah bebini doakan seberataan jadi doakan kami mudahan berataan selalu dalam lindungan mudahan bang kami berataan para jekian kemana nang aja tulang kita nang salamatan lalu nang tak lupa ulun nang mamadahi cilai nang ini guru Idris dingarani cidin memang bujur dini ada beisi cuman nang didengar haber hendak aja manambahi jadi nang buhan pian ada kani nang belok nang andok belaki apabila ada kain nang ini guru cilai langsung mamandiri karena bini di rumah ada tapi memberi kita lawan pian bola tarik makasih pian nang sudah memberi jadi nang tidak lupa ulun nang mamadahi jadi nang bagi sama 50 ini memberi jadi terima kasih langsung kita doakan mudahan niai pian panjang umur sehat badan tadi lihat liwat awak sidin sing kenalan mudahan makin hari pian niai kenalan sehingga masuk ke rumah behiring lawan ke kanan mau macam kena benar jadi tak lupa ulun nang mau ucape ujar nang amang Idris masalah hendak begini serius nang di sini karena dengar hampir ujar hendak manambahi acil nang itu tertawa adalah di rumah laki apabila ada bila laki begawe kawah aja di kaone istilah ayah ayam cilai di kampung kami marahan nang ujar amang anaknya ada mamintai ayo jadi nang lawan pian pulang minta doakan
Jadi mewadiin kami minta doakan, mudahan bertahan kami dikuatkan iman. Jadi tak lupa kami mau ucapkan, mudahan sabar bertahan kita nang salamatan lah salamatan. Jadi tak lupa kami menarusakan ini nang pemadihin satu umat lagi bertahan karena nang ni memberi cuman khusus beginian. Bapak-bapak di sini sakadar tatawaan, istilah tukang kata sakadar mendengarkan. Pikiran nang sahuan bangai nang itu duit bini nang di tangan. Ayo habai kader papa mudahan bertahan buat kita para rezekian. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan tadi nang sakilas pintas acil sambil bersusuan. Sekalinya menyusu ada udut di tangan. Lalu nang tak lupa lawan nang anak pian nang masih di tangan. Mudahan anak pian inya nang sasar toha buai kada panangisan. Mudahan bang toha berbakti lawan kuitan. Mudahan jua inya sukses ke masa depan lah ke masa depan. Tujuh puluh sidin nang obat memberi kikiran nang persetujuan di sini lawan laki. Jadi nang lawan pian terima kasih banyak mestinya lawan mahaji. Lalu nang dihigenya juga ada kunang laki. Paklah terima kasih ulun nang hari ini. Mudahan bang pian dua laki binian. Pian nang panjang umur badan dua sehat badan. Mudahan bang pian rezeki dilancarkan. Mudahan bang pian hajat dikabulkan. Dunia wan akhirat bertahan salamatan lah salamatan. Lalu tak lupa ulun menarusakan membawa bemadihin satu umat lagi bertahan karena kakaknya bang antin di belak mendengarkan. Apa bang pangulahan cidin kabeh benyakan bisukan memberi sawiran. Habis imbah tengah hari sudah habis di kantongan. Jadi nak lawan pian ulun mau ucapkan lawan ibu-ibu nang pian berdudukan. Sudah kadang ujar ulun lalu tak lupa ulun menarusakan kita nang bemadihin satu umat lagi bertahan. Sampai di sini kami menampilkan lebih atau kurang kita rela lawan pian. Lebih atau kurang ada tak salah ucap nang maulah pian dalam hati kada nyaman atau membuat baju biru dalam hati kerasaan. Tanah tujang hati alam piu kesepian. Jadi nang lawan bapak terima kasih banyak pian menambahi yang bila masih ada sawiran madihin sampai kemarian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kalah terima kasih banyak nang lawan pian. Langsung aja kami mendoakan tuh di sini mudahan tadi bapak nang duit memberi pian panjang umur sehat setiap hari. Kira duit sawiran cukup baik makan singgah kami sekali. Jadi nang lawan pian mudahan pala pian dilancarkan rezeki. Mudahan jiwa pian selalu dilindungi. Mudahan bertahan kita kawan naik haji. Mudahan minang bujang juan nang lakas kebini. Di sini guring di banang cerai. Ada nyaman negara begini.
jadi tak lupa kami mau ucapkan wabil ini khususnya kepada tuan rumah nang sudah mau undang. Jadi nang lawan bapak atau nang tu mempelai di palaminan lalakian kadehi abah biar nang sudah mau undang. Mana to abehnya kade nang kaliatan nang jelas tuan rumah ulun nang mewakili kekawanan beretaan. Paklah terima kasih banyak nang lawan pian karena tang di sini kami sudah diundang nang alhamdulillah kawa mengabulkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada tu sampian terima kasih banyak di sini sudah mau undang. Jadi nang lawan ibu nang memberi sawiran juga nang terima kasih kami mendoakan. Jadi dilihat-lihat ibunya nang dasar cantik nang itu bulu mata ulun lihat bina lantik. Dilihat dari kanan kayak Saskia Brutik, tadi nang dari kiri kayak Siti Badriah penyanyi lagu santik. Tapi babulen berjalan behino nang kayak ini. Nang kaya ini jadi tak lupa ulun menalesakan terima kasih banyak lawan pian saberataan. Jadi nang tak lupa nang berbaju putih juga memberi sawiran. Mudahan bangai pian panjang umur sehat badan, mudahan bang pian rezeki dilancarkan, mudahan juga pian selalu dalam lindungan. Lalu nang tak lupa berdoa beretaan di dunia di akhirat kita nang salamatan lah salamatan. Jadi bang kami terus melanjutkan membawa bapak diin ini menghibur lian. Jadi nang lawan ibu bapak seperetaan mungkin nang bapak diin satu mata lagi bertahan. Jadi nang tidak lupa tadi nang tuan rumah terjeda mendoakan karena tu berjalan ada memberi sawiran. Jadi nang tidak lupa mangai sekali lagi kita mendoakan kepada tuan rumah nang sudah mau undang. Mudahan tuan rumah biasa keluargaan biar nang panjang umur bertahan sehat badan. Yang mana ada gering mudahan disehatkan, mudahan bertahan kita dikuatkan iman, mudahan bertahan kita berrezekian, mudahan bertahan selalu dalam lindungan. Apa usaha kita diberi keberkahan, mudahan bertahan hajat dikabulkan. Baik ibu nang dihampin hendak hajat betianan, mudahan buai pian kaina berenak selamatan. Mudahan bang kita kawata tamu pulang kaina di lain waktu, mudahan bang di sini ada pulang rezekinya. Kami buai diundang berangai kaina pian bila sudah melahirkan. Istilah bang kata beakikah anak pian. Jadi nang lawan ibu bapak saberataan, mudahan di lain waktu kita nang berdebatan. Lalu nang terakhir ulun mau ucapkan ulun nang mewakili kekawanan sarumbungan. Kami minta rela minta maaf berataan bila nang hari ini terjadi kesalahan lebih atau kurang kami menampilkan. Nang jelas pak gue kami ini hanya manusia biasa juga nang kada luput dari nang kesalahan. Jadi minta rela lawan pian berataan nang mana buat pian nang jauh ni datangan. Mudahan berataan bulik nang salamatan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan nang kalau bang ada aina sumur di betang bulik kami aina kami manumpang mandi. Mudahan berataan kita berumur panjang aina bila waktu awal pertemuan lagi. Lalu tak lupa
ulun mau ucapkan mandiin nang terakhir hari ini dibawakan. Jadi nang tak lupa minta doa buhentian, jujur nang baik buat sudah karang samingguan. Ulun ini awak merasa ada tapi nyaman, istilah tukang kata Maryam dingin saikungan. Melihat 50 langsung singgah memuju. Ujungnya kaget. Ujungnya. Terima kasih ding lanang lawan dia. Tiger langsung. Lalu ulun minta doakan mudah bertahan kami dalam lindungan. Jadi bangsa butik ulun hendak berpasan, apabila ada keluar genang berkeringan, tetap balik ampuh duit dibawa akan. Kalau bang ada kain aja rongtang patah, jangan disimpan baik-baik di dalam batin. Kalau bang ada kata ulun nang ini salah, ulun meminta maaf minta rela hari ini. Lalu nang tahu bang kami mau ucapkan kepada bapak ibu di sini sampai retaan. Ulun mengakhiri di sini pemadinan. Lalu terima kasih nang mana juga sudah ada memberi sawiran. Insya Allah duit ini pulihkan kami makanan. Jadi buai nasi kadosa dibungkusakan, takutan juga kami bulik nang anak gere nasi pian bebesian. Jangan manusia ayam jika dan memakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan nang ini nang terakhir pantun nang kesetiaan. Asam mau maai beling ngapau jangan rama-rama nang itu betan di benang. Ai pian jeo kami jua kai nang jeo kita dalam sama-sama pada mengenang. Lalu nang tak lupa pantun nang kesan acil nang bebudi genal. Nyaman-nyamannya ujar makan di wadang, bila makan di wadang tingginya buang kalubang. Besar kilai nyaman apabila bebini lama, bila hendak mahatang cilai kada bergerak. Lalu tangai ulun mau ucapkan wassalamualaikum tarikh bertahan bila kami bersatu langsung bertahan. Sallallahu Nabi Muhammad